Hadin jan sibnai kenti balakang ya ke jinglet jengok kai syaksyat wenya nongknum bat kijaka bang marjan nakaliang jengkokur yauren yaular nongsengrang menna kakat arterik nai luar arjar pusan kalapan benayar balap lipai ba biang ya ketiga jaka jengok kai hapo wenya bat dolen nongknum bro kawai haka jing penbena lengba kilat patai kubor u Livingstone yauren sketri kakur yauren yaular nongsengrang harengkat kejidon langkit kot ke isi bakentup yu ba kringwell karbani uba shining marthong ulong bakani kade ke jingsim rai jengkakul hadian baladap ban khot penlong ya ke jelang bania tai halor kani ya ke yang jungi kun kador barkuru ya orang yalan sang yang mengfung jingsim plus distrik di wan pan berapa ke bab yang sim aku ya de bat kade ka jingkang ya ka tourist spotnya te na yang jungi kun kador barkuru ko ni lasno dei wan wenno ya kene ke jingkang bat ni penbra ba ya kene ke jika pekai kutan binya markhap bat ka dono noknum isyo pan penbra pala pli adum tagasni bat hak baya dei bat kinawan snokai ya kene ke sajinya kabudon aga tain sang yang kembut pa ngeleng jungi di labu segi gendon bakakur kalau puncak nadu miswa, bat kita kilom, panang tagi ikali, iladon, ala kejong gedor, bakum gedor barku, kalau debrai, te aku bayar dari bat kata, naga yang jungi kum gedor barku, ni sabuk, ya kicing don kam, aku bayar dari kum noban, pen internet, ya katu kecika, kam tam, panbu ya ke signboard, kenang bagi, nawan pekai. Intip hak bayar day bat ke jingsim hukum ke bay parking pat kum juru nang tagi briu balet pikai ya ka winya atau tengas ngau hak de por pan bana ba nagal yang jumi ke dorparku tengas ngau pan bana nang por pala libiang ya kan ka tourist spot kabadon habinya ulapan senguru bakakur kelai kot ban penbai renti ru habai dei bat kebairung nalor kiwei bat kumtau la kentu kipai ba bakim dei bandan kanu ke jing artatien henre bakinwan ban pai bat jengo ya ka jing tenat jong kate ke jaka rengkat kiksa bano rempom bat jing sim kum ke bai parking kalong ba nang ta ke bos pitrok ke dorbar kur kalabu sis pasan ko tengka nang tagi sumo ki mak ke pick up sang potengka ke merti light potengka bat bank ki balang tu fila ke buat potengka padang ta ya ki briu ki bakwa pendek pek ya ke ksaginya nagaliang jong gedor berku kalabu ya gedor art potengka marwai tak kata rutang ya kiba lakan jo ya ka arta kaba khat prasne sana kadai bat ki kena school ru nagaliang jungi kum ka dorbar kum nimdon hok pansim ki kum ka entry fees nang ta pandek pekai ya ka chat binya bat hak baya dai bat ki tigi kena wedang ha poko ka arta ka ba khat prasna jopo nagaliang jungi kum ka dorbar kum rum ni palat ki imdai pansim kanu ka entry fees bat ki nong jungokai nagaliang jungi kum kador barku isnya bahaban tu ba kindai bandon ganu ka jingsnya martatin rei dei ban wat nang ta ban pek yang jadi jika juga itana akan dikatong kata ka jungi habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya